nabyumvise byose ariko umusore wacu w'imasisi sinzi niba yavuga ngo itegeko riravuze ngo umuntu aje gutora isaha zo bavuze zirangiye bamwirukana ateye gutora. Icyangombwa ntabwo ari ukuvuga ngo ni amasaha, icyangombwa ni ukudapfobya idruwa y'umuturage, uburenganzira. Umuntu aje gutora amasaha garangiye, ni umukongomani, bamwirukane gusa kubera ko ngo amasaha garenze. Ariko itegeko ry'amatora rivuze, itegeko rivuze ko bagomba gutora mu mahoro, bagomba gutora 11, ariko ntabwo bavuze ngo 11 zirenze umuntu umukongomani aje baravuga ngo uteye gutora kandi ari umukongomani. Ntaho bishoboka. Nawe wenyine arabizi ko batore ko umuntu uje gutora ngo bavuge ngo amasaha garenze kandi amasaha ageze, ariko umusari arindiriye ko atora. Indorerezi n'abatangabuhamya azi ko abakandida bo kuri perezidansi bari 26, abakandida bo ku budepite national provincial n'abari abakonseye bari benshi cyane. None buri muntu agize ngo abatemwe be babe mu biro de vote. Ibiro de vote iriya biro batoreramo ni mu byumba by'amashuri batorera. None icyo cyumba cyabamo abantu bangahe abari gutoresha, ugafata noneho na buri mukandida akagira umutemwe, abatemwe 26 ba perezida n'abatemwe b'abadepite. Ni ukuvuga yuko n'isomo ryakuzura rigasaga, n'ikigo cyakuzura. Bavuze ngo abatemwe bose n'indorerezi bari abatangabuhamya, indorerezi bose baje mu biro mu cyumba cy'amatora. Ntaho bakweneramo uko basanzwe babikora. Baravuga bati niba ari 5 bakavuga bati mwewe murabamo amasaha runaka, narangira n'abandi baraza kubasimbura. Niko babigenza. Ntaho bose bashobora kwenera mu cyumba cy'amatora, niko babigenza. Nuko nyine hari icyo bita amanerangoyi, uwamaze gutsindwa akavuga ati reka ntaho nabyemera, nicyo ngicyo. Ikindi compilation biriya bintu byo kubarura amajwi byarakozwe uko amategeko gabisaba, arabizi. Niyo mpamvu batashotse bavuze bati tugiye gutanga watsinze, kuko birashoboka amatora ukagenda bakoresha imashini. Ni ukuvuga yuko amajwi agenda yibarura kuri cyo bita serveur centrale ku mashini y'igihugu. Iyo mutoye muri territoire, muri groupement, ijwi utoye ku kanya rishoka rigeze ku iyo mashini imwe y'igihugu isantraliza, ifata byose. Ni ukuvuga yuko murangije gutora baba bazi ngo fulani yashoboye kubona aya ngaya na fulani yabonye aya ngaya, ariko ntaho byakozwe kuko barindiriye iyo yise compilation ibarura kuri buri karere. Byarakozwe. Ikindi yavuze ko ntaho baje kuri seni kujana ibibazo byabo, ntaho baje kuri urukiko rw'ikirenga kujana ibirego byabo. Avuga yuko ibyo byose abo bantu bose bari aho ngaho naba inyo sacre. Arabesha kuko yerekana ko batsinzwe koko ntaho baba bakigiyeyo kandi bazi ko batsinzwe. Ni inkinamico. Ariko avuze ariko yuko bagiyeyo bakabangira, niko avuze. Ni inkinamico yo kugira ngo binyuze gushyira abakongomani mu kangaratete, kuko iyo seni arega niyo bajanyeho kandidatire zabo ziremerwa, kandi abaturage benshi bari kuvuga ngo reka bateye kwemera kandidatire ya fulani kuko tahafite ubwenegihugu. Dore ariko yaraseni kwerekana yuko idafite aho ibogamiye, yarabikurikiranye iravuga ati reka da bwana Moise Katumbi nta kibazo afite, naho n'umukongomani agomba kugira ute kuba kandida. Iyo ni seni na niyo bajanyeho kandidatire yabo. None se noneho bamenye yuko seni ari niyo sacre, ko batayijanye, ko bataretse kujana iyo kandidatire icyo gihe. Ariko impamvu avuze atanze hano Bwana Emmanuel, impamvu atanze aravuga yuko ubwe hari igoma yijyaniye ibirego kuri seni yanga kubyakira. Oya, yavuze yuko atiri warajayo kuko azi yuko seni na kiriya rukiko ntaho bakwirwa bajayo kuko bazi yuko ari bya niyo sacre. Erega arimo aratwumva. Bwana Wilson, uratwumva?
ndi kubafata bwana journaliste. Ibyo bintu byose mugenzi wanjye uramushinga amategeko Muhoza avuga byose ni ukubesha. Byose ni ukubesha kubera iki? Yavuga ngo itegeko ribemerera kujya gutora nyuma y'amasaha y'itegeko rya seni ryashyizeho. Nka journaliste wumva yuko ibintu byabo byose bashaka gushyira igihugu tu n'ibibazo. Itegeko ryo ryonyine ririvugira nimba atanarizi nk'iri ingingo ya 52 y'itegeko rya seni ariyo bita loi electorale riravuga ati amatora agomba kuba amasaha 11 gutangirira saa 12 za mu gitondo kugeza saa 11 za nimugoroba. Itegeko riravuze iyo saha nigera abantu bari ku musitari bari ku murongo, riravuga yuko bagomba kubahereza amajeto, abaraho bakabahereza amajeto bose bagatora. Ntabwo itegeko rivuze yuko abantu nimba batatoye kuko munsi gose yashizeho yuko bagomba gutora ejo bundi na bukeye bwaho. Ntabwo ari itegeko rivuga. Na biriya byo kuvuga ngo abatemwe, nta mubyeyi yuko abatemwe nyine nari superviseur hani Goma ku biro de ku cyumba cy'amatora. No batwemereye n'umwanya na gumwe ngo twinjire mu biro de vote. Bo bonyine bajyaga kwitorera turebera mu madirisha, n'umuntu wasena ukuntu yagendaga ku mashini akavuga mutore fulani. Ibyo bintu byose turabifite mu biro de vote. Itegeko ryo ryonyine ravuga umutemwe bagomba kujya bakora ikintu bita rotation. Umwe akinjira bamara mu minota 15 bagasohoka. Ibyo bintu bwana journaliste no bigeze bikorwa. Icyo abantu ya yesakre bakoze ni ubujura. Biravuga ngo kujya kuri cour constitutionnelle nani inkaratasi za perezida wacu Moise barazishikiye babonye yuko Moise afite imbaraga, niho bakoze bira bintu byo kwiga ukuntu bagomba kwiba. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Okay, ndumva impaka zanyara urudaca. Reka tubaze noneho Joseph Sebarenzi. Ndagaruka kuri Emmanuel Ngaruye, ndimo ndamubaza kuri iyi gahunda Perezida Tshisekedi avuga agiye gukora mu myaka 5. Ariko reka mbanze mbaze Joseph Sebarenzi ngira ngo wumvishe izi mpaka ziri hagati y'aba bavandimwe. Ariko mbere yuko ugira icyo uzivugaho nagira ngo mbaze nkubaze nawe, wowe urahirengereye wakurikiranye aya matora uko yagenze mu mahanga barayavuga gute? Ari amatora ya Kongo nanjye narayakurikiranye, ariko urumva nyine nuko yakurikiranira kure, n'abandi benshi bayakurikiraniye kure. Abantu bose usanga bahuriza ku kintu cy'uko ari amatora atagenze neza birebana na logistique, no kuvuga gutwara nk'impapuro abantu batoreraho ngo zigereyo ku gihe, kugira ngo abantu ibiro by'amatora bifungurire igihe, bifungire igihe n'ibindi byinshi. Ibyo ngibyo rwose biravugwa, kandi ngira ngo na leta ya Kongo nayo irabyemera ko hari ibibazo byagaragaye rwose. Ikindi kigaragara cyane nuko nubwo ibyo bibazo byabayeho kandi ari byinshi, ariko biragaragara ko byatunguye abantu kubona Perezida Felix Tshisekedi azi imbere mu bakandida. Ni ukuvuga ngo iyo haza kubamo ikintu cyo kwiba amajwi gikabije, ntabwo imibare yari kugera kuri 73%. Ni ukuvuga rero ko muri rusange abantu babona ko amatora atagenze neza nk'uko bikunze kuba mu bihugu byinshi bya Afurika, ariko ko uriya mukandida watowe bigaragara ko niyo amatora aza kugenda mu mucyo ko yari afite amahirwe menshi yuko ari gutorwa nka perezida. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga ku icyo kibazo. Reka noneho tujye rero ku gahunda, tujye kwa Emmanuel. Emmanuel, wumvise ijambo umukuru w'igihugu wari uriho akaba ari nawe watowe kongera kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo indi myaka 5, Felix Tshisekedi. Mu byo yavuze ko muri gahunda ye agiye kwita cyane ku iterambere, agiye kongera
uburyo yafashaga amashuri cyane cyane amashuri y'ibanze kugira ngo abana bakomeze kwiga ku buntu. Aravuga ibikorwa remezo bagiye gushyira imbere muri iyi myaka 5, ukuntu bagiye kwita ku isuku. Aravuga ukuntu bagiye kureba uburyo batanga akazi hakabaho kwiremera imirimo. Aravuga ukuntu bagiye kongera ibikorwa by'itumatumanaho. Aranavuga ndetse yuko bagiye gukora uko bashoboye ku buryo baha ubushobozi ingabo z'igihugu kugira ngo babahe ibikoresho bikwiriye bashobore kugarura umutekano aho utari. Aravuga ibibazo bihanze isi ko na Kongo izabigiramo uruhare. Aravuga ndetse kongera kwisubiza agateka ka Kongo. Ibi byose azabigeraho ate Emmanuel? Perezida Tshisekedi afite imigambi myiza ku bakongomani kandi bigaragara ko afite ubushake bwo kugira ngo abakongomani bave aho bari batambe intambwe 2-3 mu majambere. Ibi bintu azabigeraho, ariko ntaho yabigeraho wenyine. Azabigeraho hamwe n'abakongomani twese dufatanyije, kuko igihugu ntabwo ari ice nka Felix Tshisekedi, igihugu ni icacu twese. Ubwo ni ukuvuga yuko iyo perezida afashe imigambi kiba kirakurikirana guhamagarira abakongomani kumuherekeza. Niyo mpamvu iyo migambi yose inyura muri guverinoma ikajanwa mu nteko ishinga amategeko. Iyo nteko ishinga amategeko niyo izajanwamo iyo byose kugira ngo byemerwe n'abakongomani bose binyuriye mwaziriya ntumwa zabo abitwa abadepite, donc abashinga amategeko. Abashinga amateka. Ubwo ni ukuvuga yuko twese tunyuriye ku badepite bacu tuzabishyiraho umukono. N'ibindi biza turi kubona atavuze, kuko ntawe yaravuga byose, ari kuvuga gusa disikuru y'insinzi. Byose bizashyirwamo kugira ngo amahoro aze kugaragara. Bariya abantu bose bamaze gutandura inda, bamaze kumenyera yuko bagomba kunyurira muri za rebellion mu kumena amaraso kugira ngo bitwe ba depite, bitwe ba ministre, bitwe bande, babone negotiation zibahereza imbaraga. Byose twizeye yuko bigiye kurangira amahoro. Perezida Tshisekedi nkuko yabivuze agiye gushyira imbaraga ku gisirikare. Hari itegeko rya programmation militaire ry'igisirikare rigiye gushyirwa mu ngiro guhera mu kwezi kwa mbere uko yabivuze. Noneho amahoro nigaza kuba, niho amajambere koko tuzayabona. Urebye nk'uruki wacu buretse gato mbere yo kujya na Rucuru, uwo mutekano cyangwa ayo mahoro urimo uravuga amaze imyaka 5 ari byo yashyiraga imbere ngo azagarura amahoro. Imyaka 5 imurangiranye atayagaruye, yaba muri Ituri yaba muri Kivu zombi. Noneho niriye banga azakoresha ubu ngubu kugira ngo yagereho? Ni ukuri amaze imyaka 5, ariko aya mahoro yacu yaje kuzambaguzwa ntaho bimaze imyaka 5 gusa. Ni ibintu byatangiye mu mwaka w'1990 hafi. Ubwo ni ukuvuga yuko ni ibintu bitinze, ntari kugira ngo ibintu bitinze agomba kuza gusa akavuga ati kubisa inkoni hasi birarangiye. Perezida Tshisekedi kigaragaza ko azabirangiza koko afite ubushake bwo kubirangiza, nuko yarahagaze aravuga ati ngo mbaye perezida ngiye kwegera ibihugu bituranye bihora biregwa, ngerekeye yuko ndi tayari gufatanya nabo mu majambere. Ibihugu byabo bigira icyo bibona, natwe abakongomani tugira icyo tubona, ariko tugira amahoro twese. Biza kugaragara yuko nubwo yabikoze bariya baturanyi ntibaza kubyumva, babona yuko Kongo yabaye yabo ko bagomba kujya barikoreramo. Mbere yuko tujya ku baturanyi, reka tubanze hagati mu gihugu. Yashyizeho ubutegetsi bwa gisirikare, ibyo yise etat de siège, muri izo ntara mvuze uko ari 2, kuko yazishyize muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Ituri. Avuga yuko ngo ibi bigiye gutuma umutekano ugaruka, ariko abantu baturiye aho ngaho bose baravuga yuko ibyo bintu yakoze ahubwo byaje gusinzikaza umutekano, byaje gutuma uburyo ubutegetsi bwakoraga ubu ngubu bwarasinzikaye cyane,
bigaragaza yuko abaturage babona yuko ahubwo byabaye bibi kurushaho. Arabigenza gute noneho niyihe turufaza gukoresha? yabivuzeho yavuze yuko agiye gufata itegeko ryitwa programmation. Ni ukuvuga yuko perezida ni kuri etat de siège aho rwabaye umugambi rwafashije abaturage cyane, ariko perezida ubu ngubu afite ubunararibonye, ubu afite icyo nita maîtrise ya detaye z'igihugu zose. N'iriya etat de siège itarashobotse abyumva neza gusumba uko yatangiye ayishyiraho. Ni ukuvuga ko ubu igihugu cyacu ikibazo gifite ni ikihe? Ni uko abantu benshi bari mu butegetsi baturutse muri négociation rebellion. Perezida ubu bwamaze kuvuga ati nshyizeho igisitari, nta negosiyasiyo izongera kuba n'abarebele. Ni ukuvuga yuko bigiye guhindura abarebele. Ubwo ni ya mitwe yitwaje ibirwanisho, iriya mitwe yose itwaje ibirwanisho iza isunikwa n'ibihugu duturanye. Ibyo bintu ariko ashoboye guhagarika. hariyo hagati mu gihugu ni imitwe igera ku 130. Oya, imitwe myinshi yo mu gihugu hari iyo abantu bamaze kwiheba, bakica sko, bakica nyoko, bagafata mushiki wawe ku ngufu, bakakwaka imirimo yawe yose. Ubwo ugata umutwe ukavuga ati sinone ubwo ndajahe, mwere nyoka kaja mu nkambi, weho ukaburi yuje ukavuga ati reka nanje mfata ibuye. Aba bantu bazi ntaho bazahora bari kunyirukana. Ari imitwe ngiyo y'abakongomani kubera gukunda igihugu, kubera kubabazwa cyane, bakavuga bati natwe abo ntabwo ari abarebele, abo ni abakongomani bitwa abareserviste. Ubu ngubu abakongomani b'abaresista bariya bari kuvuga bati igihugu cyacu ntaho bakitujana na turi kureba. Ubwo rero abo nta kibazo bafite kuko n'abakongomani. Habaye perezida nk'uyu Tshisekedi uvuze ko agiye kubahisha igihugu, akavuga ati abakongomani bose bakunda igihugu muze, igihugu cyaje ku musitari. Tuzi yuko ibihugu bituzungurutse nta na kimwe cyadushobora kitari gusanga ibyitso muri twewe. Icyo ngicyo rero perezida ubwo yahagurutse n'abakongomani bakaba bamweretse yuko bari tayari kumuherekeza. Niyo nshingano, twizeye yuko agiye kubishobora, kandi ntabwo ari urugamba rwe kuko nabivuze wenyine, ni urugamba rwacu twese. Ubwo afite ubushake natwe turabufite kuko nitwe tubabaye, turafashanya twivane muri aka kangaratete. Amahoro araza, turabizi ko amahoro araza. Iriya mitwe yose 130 yose muremeza yuko muri imyaka 5 azaba ayirangije? Imyaka 5 azaba ayirangije kuko umutwe gukomeye cyane ni u Rwanda n'Ubuganda, nabamaze kubicecekesha, ibindi byose bizaje ku murongo. Okay, uretse ku Rwanda na Uganda nk'uko bivuze bo barabihakana. Reka tujye noneho kuri ibi bikorwa by'iterambere rero. Azakuraho uburyo n'ubushobozi bwo kugera kuri iyi gahunda yihaye? Aho azabikura ni muri Kongo. Kongo ifite byose, ikibuze ni umutekano wo kugira ngo ubwenge bwose buje mu majambere. Kuko iyo tugiye gutangira amajambere, abanzi ni ukuza kutumenesha. Dore nk'ubu amatora abaturage bitabiriye baratora, cyagomba gukurikira ni amajambere. None abandi reka da, icyo turakora ni uguhamagarira abaturage, niba mudatuye ngo tubigabane, ahubwo turabimena byose. Ibyo ngibyo nibyo bitesha umutwe. Ariko none se abo nabo barimo barafashwa n'abanyamahanga? Ni ukuri barafashwa n'abanyamahanga. Ibyemezo biri he? Ibyemezo birahari, ni byinshi kuko urebye na mbere y'amatora hanze bazaga kwerekana yuko nta matora azaba muri Kongo, nta kongi ishoboye gukoresha amatora. Ukabona message bavuga abo hanze, message M23 ivuga na message bamwe b'abakandida kuri presidente bagiye bavuga, ugasanga ni message imwe. Oya, ariko aha turi kumwe na Wilson Twitegure, we ari mu ishyaka ryabaye mu guhangana n'umukandida wanyu. Abangaba ni abantu bagiye bamagana umutwe wa M23 mu kwiyamamaza, bavuga ko bazawuhashya nibaramuka bageze ku butegetsi.
none aba nabo ko babatunga agatoki, aba nabo ko babona yuko hari ibibazo by'uko mutazashobora kugarura umutekano, hari ibibazo by'uko mutazashobora iterambere, bagenda bagaragaza ibimenyetso bigaragaza yuko mutazabishobora. nongeye kumanza nashimira abaturage ba Kongo. Aya matora benshi batekereje ko agiye kugaba Kongo, abenshi bayakoresheje bari kuvuga bati ni turufu igiye kuzana kugaba Kongo, icyo bita balkanization. Ngaho berekana ko amatora abantu bari mu burere bwa Kivu bwa Katanga bagiye gutora umukandida umwe, n'abandi bakongomani bo mu zindi ntara bagatora undi mukongomani, noneho bigatanga inzara kugaba igihugu. Ariko abakongomani berekanye ko bakuze, ko ibyo bintu batabishaka, ko bakunze igihugu cyabo. Uyu mukandida wenda nawe ntaho numvishije aho avuga ko yamaganye M23, ahubwo wasanga ko abantu nka Bertrand Bisimwa uhagarariye M23 akavuga ati muntorere umukandida uriya nimero ya 3 kandida wa Wilson Moise Katumbi. Intambara ati none si ku Rwanda ruri gutera Kongo uri kubireba, ati muteke uvuga u Rwanda ndongo ugasanga yuko u Rwanda ntaho akeneye kuruvuga, kandi abaturage bose y'Urucuru na Masisi bazi yuko ari u Rwanda rubateye. Ariko uvuze ngo abaturage bose, ariko hano kuri BBC Gahuzamiryango twagiye tuvugana n'abaturage ba Masisi, twagiye tuvugana n'abaturage ba Rucuru, hari abatabibona nk'uko bibona bwa Emmanuel. Ntaho twese twabona bimwe, kuko hari nyine bariya bahoze bakoreshwa ni bakeya cyane, ariko abaturage mu rwego runini rurenze 99% bazi ko wateye ari u Rwanda. Ugeze muri Rucuru ukabaza, ugeze muri Masisi ukabaza abaturage, ntubaze bariya bari gushaka akazi, ukabaza abaturage barakubigira ko ari bo. Ubwo ni ukuvuga yuko bariya bakandida, hari abakandida nyine ntaho bariya Kongo ni igihugu gikize cyane, ntaho cyaje mu matora ngo bariya bakeneye kugifata ngo kigire imbata ngo bihorere bateye gushaka kandida wabo bazashyira ku butegetsi, kuko iyo igihugu nka Kongo ugikontorora ubuzi ko ugomba gushakwa n'amahanga yose. Ariko nubwo Kongo uvuga ko ikize, ariko kuyobora icyo gihugu gikize niho hari ikibazo, niho barimo baratunga urutoki bakavuga bati habamo gusahura umutungo w'igihugu ndetse n'ubutunzi bw'igihugu, habaho kuyobora nabi. Ibyo byose nibyo bituma nubwo igihugu ari kinini gifite ubutunzi ariko ntaho kigeza. Icyo nicyo kibazo bavuga. Ni ukuri. None se urebye abarenga 50% y'abayoboye, abayoboye igisirikare, abari mu nteko ishinga amategeko, abari mu butegetsi hirya no hino, abacuruzi bakomeye, abarenga 50% benshi nabaturutse mwa kariya ka Duruvayo, ka AFDL, ka RCD, ka CNDP. Nibyo bintu byo bakabona ibiganiro, bakabona imitungo mu byo biganiro, bakabona imyanya. Ubwo rero ntaho wavuga ngo uzashobora kuorganiza abo bantu tari wamakubitaga akanyafu. Niyo mpamvu ubu ngubu dufite icyizere, kuko perezida yavuze ati ntaho nzongera kuganira, inzira yo kubona ubutegetsi ni ukunyura ku muturage. Ikindi ni uko perezida ahora avuga ko icyo agiye gukora justice kugira ngo ije ihane ubutabera, baje bahane, kuko igihugu kidahana corora imisega. Abo kwiba nyine barahari, kandi iyo bamaze kwiba bakabaherwa usanga umuntu afite amafaranga asumba igihugu amafaranga, bagasanga afashe amafaranga ya kampanye asumba budget sinzi ko nayita ingengo, akayafata akayashyira muri kampanye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Wilson, twitegure. Ngira ngo washoboye gukurikirana gahunda
Felix Tshisekedi avuga afite muri myaka 5, aravuga ko atazategekera abamutoye gusa, namwe batamutoye azabategekera, kandi imigambi afite niyo kubaka icyo gihugu cyanyu. Ibyo ntabwo bigushimisha? Ibyo byanshimisha, ariko ikibazo dufite nuko n'imyaka 5 amaze ku butegetsi, izo myaka nazo muzi ukuntu byagenze, barazibye. Kandi uko ubizi, ariko nta gihamya. Mu Kinyarwanda baravuga ati iyo wibye ikintu ntacyo kikumarira. Na niyo mpamvu tubona yuko impamvu atakoze nibyo bigenda bimukurikirana, yuko bibye amatora ga mbere. Ariko hari igihamya se, hari igihamya mwagize cy'uko bibye ayo matora? Ibihamya birahari. Mwumvishe ukuntu Macron yavuze compromis en Afrique, mwarabyumvishije. Ariko uwo ni umukuru w'Ubufaransa. Akaduruvangano. Abantu ba Union Sacrée, bwana journaliste, icyo tubangira bavuga menshi kandi ibikorwa nabyo. Numvishe ukuntu mugenzi wanjye honorable avuze, uwo mushinga amategeko Nani Muhozi, avuze ibintu byinshi bitagira inshingano, bitagira umurizo n'umutwe. Gute? Icyo tuzi cyabo ni ukuvugaguzwa, bakavuga ibintu batazashobora gukora n'umunsi na gumwe. Kandi bavuze ko bagiye kugarura umutekano. Okay, ndahagera. Avuze ku kintu cya justice, ubutabera. Ubutabera ni abantu ba Union Sacrée babwishe gute? Kubera twe turakurikiranaga, twakurikiranye ukuntu yafashe ubutegetsi, ukuntu yafunze abantu bakamara amezi 2 mu prison bagahita babafungura. Umuntu akirukankana amafaranga y'igihugu, mwarebye ex ministre wa enseignement yirukanye amafaranga, bamufatira Congo Brazzaville 2 miliyoni z'amafaranga go bagomba guhemba abarimu. Ayo mafaranga bamufashe, baramufunga amezi 2, baramurekura, aragenda ajya mu Bufaransa. Avuye mu Bufaransa bahita bamushyirahe ku IDPS, Union Sacrée. None uwo muntu uzayobora igihugu na justice ihari azagishobora? Or justice ni igombwa gukora byose. Justice ni igombwa guhana abantu. Umuntu bakamufata yibye amafaranga y'igihugu, ejo bakamurema ministre wa economy. Umuntu bakamufata yibye amafaranga, ejo bakamurema ministre wa justice. Ibyo bintu igihugu ntabwo bazakiyobora bari gutatona gutyo. Icya kabiri, wabonye igihugu nka Congo ifite 80 millions donc hectare 80,000 by'abantu bagomba guhingamo, na n'ubu muri Congo ntabyo kujya dufite, na n'ubu muri Congo nta buriga dufite, ni gutuma abaministre 10 bakajya gushaka uburiga hanze. Icyo gihugu eske bakiyobora gute? Bagomba kukiyobora gute? Ikindi cya kabiri, aravuga yuko twebwe umukandida wacu yarashigikiwe n'amahanga. Bwana journaliste, umuntu ushigikiwe n'amahanga, perezida wabo perezida Gisegeti yakoze ingendo ingahe mu mahanga, ingendo zigeze kuri 600. Eske uwo muntu wavuga yuko atari umunyamahanga? Bavuga balkanization. Buno Muhozi ni umwana w'Urucuru, yavuye muri Rucuru yakomoka, nanjye nkomoka muri Masisi. Eske Masisi buno twavuga iherereye na amakarite dufite, Rucuru na amakarite d'électeur dufite. Buno bavuze ngo tuzagiye guhereza abakongomani carte d'identité. Sinzi nimba umuntu yavuga ikindi Kinyarwanda, carte d'identité. Buno ni indangamuntu. Indangamuntu. Buno abaturage b'Masisi, nanjye mbarimo, abaturage bo muri Rucuru, Muhozi abarimo. Eske twe twavuga ngo turi abantu bahe? Ikindi aravuze ati mbere yuko ujya kuri M23 nagira ngo tubanze twumvikane neza kuri iyi mibare uvuze ko Perezida Tshisekedi yakoze ingendo zigera kuri ni 600 cyangwa washatse kuvuga 60? Ntabwo ari 60 bwana journaliste. Yakoze ingendo nyinshi hanze y'igihugu. Yageze kuri 600? Zigezemo bwana journaliste. Ikindi bwana journaliste, uretse gato ari n'undi mubare hectare washatse kuvuga hariya z'ubutaka, ni 80,000 cyangwa ni 1,080,000?
miliyoni 80 z'abakongomani bagomba guhingamo. Murumva rero yuko Wilson Twitegure muciriyemo atari yarangiza amagambo yarimo avuga. Ibyo bitewe nuko habaye impaka nyinshi bituma iki kiganiro tugicamo ibice bibiri. Mwumvishe yuko na Sebarenzi atari yavuga kuri ibibazo byinshi cyane byari bivuzwe na Emmanuel Ngaruye cyangwa se n'ibi byavugwaga na Wilson Twitegure. Muzamwumva rero mu kiganiro kizakurikiraho kwa gatandatu utaha. Reka mbisegureho mwese, mbifuriza umwaka mwiza. Nashimira na Derek Clark wamfashije mu buhinga bw'ibyuma. Mwari kumwe na Ferenga Kwaya, naho ubutaha.